Kada smo imali tragični događaj prije 2 godine, horski smo zaključili da je problem u referalnom mehanizmu, znači u mehanizmu saradnje različitih institucija koji bi po prirodi svog posla trebalo da se bavi i rješavanjem ovih slučajeva. U samom analitičkom osvrtu utvrdili smo da mi praktično nemamo određena pojašnjenja, određene hodograme, jasna uputstva kako, na koji način i kome prijavljivati slučajeve ukoliko ih primijetimo. Mi na katedri za kriminologiju razvijamo taj koncept djeteta u viktimološkom i kriminološkom fokusu, što bi u prijevodu značilo djece žrtava, djece svjedoka, ali djece izvršilaca krivičnih djela. A čak i pozitivno zakonodavstvo, znači zakoni koji trenutno vrijede u BiH, koji govore o djeci, inače u krivičnoj sferi, tretiraju sve 3 ove kategorije djece. U provedbi tog zakona o zaštiti i postupanju s djecom maloljetnicima utvrdilo se da zaista škole sada postaju procesni subjekt, jer čak i za djecu koja izvrše krivična djela, jedna od takozvanih odgojnih preporuka je redovno pohađanje škole. Mi smo iskoristili taj moment da praktično školi damo veću ovlast još u fazi kada vrši svoju odgojnu ulogu u sistemu i da već tada može se baviti prevencijom kroz rad svojih stručnih službi, da socijalne anamneze koje očekujemo kasnije u porodicama iz koje dolazi dijete koje izvrši krivično djelo možemo dobiti puno ranije i da praktično sistemu možemo pomoći prvenstveno djeci na taj način da sistem utvrđivanja rizika spustimo na nivo obrazovanja. Slažem se, kriminolog u meritumu ne treba da postoji i nije postojao tu. On je postojao u referalnom mehanizmu kada je, čini mi se, ipak ovim, nažalost, po društvu, na sreću po kriminologiju, možda bio najpotrebniji u ovom slučaju.